Kani gadega Pati CTV. Haka arpau terek mentau benai risau. Kependan sok-sau polling booth Youth Congress. Kabahak apa ke Mausram Assembly Youth Congress. Kalapun kuburam yang kisangut kisama pulia jongkani katany. Kibala pas bahai kijing pulia jongki. Hakani kejalang bala pelong hak skol mau pedai area secondary school. Mau pedai Presiden ke Mausram Assembly Youth Congress. Usamna Barrister Sang Pliang Lolong Kongsan. Bala penyak jika jengelang do babat scam wanyam. Kini kisangut kisamla kibalayo boram hakani kasngi kentop. Ya kadar Syah Simle, ke Suzy Mary Thongni, u Albert Simle, bat ka ibadahun Kharbani. Itu tiap ba apa kelaran, kelaran kejinang nista, kelihatan orang diberi kiburam bibi, warki oksel kiburam bibi. Nama kabar lanang asal lanang itu pun approach, lanang pun approach senang tahu, lanang pun approach ki ki bahalor, ki oksel surga. Ada ki kelaran kejinang nista tu tentang kilet lagi kamar yang tiga orang kan noro kendri itu. Nama kita lagi kita lihat akan noro kita angkat konkret kelas tu film hukum. Kakak pun itu menkong kalau nggak kaji trace tom lembah kaji yang gue bebek. Apa yang menkong di kita kaji trace tom lembah kaji yang gue bebek. Kaji mur kaji apa? Ngadu hidang don nursery, ada kelas 10, ada pi mentah college. Ai kaji yang kaji pi Wat asnong thao kampam na hita kani basnong chone yen Kani gadega Pati CTV.